kagita kangi kega muthikire mwende Meru TV aria tutirimanite kwariria manto jogi mabwaku bwa mwiri na narua tureariria murimo jwa arthritis ni mukureteri ukambita mwendo mwiti na twina daktari wa gututariria murimo jwa arthritis na tukamwita Onimbito Mutedia rito ritachenje bado. Karibu sana daktari. Asante sana. Na tukiambiria kubo pakumbera eti batikumenya nare bombo gwita mbere twari muno turirwa no bere nare bombo gwita benda gukona wenda ikumbita ku ara umba ikumbona, that is zera mengito tatu ya Meru general kana inyan bado kedra ngetikiro na otoba inyanamba mtu akedra na kiria kedra kiria so namba yako ni 01 15 90 4241 01 15 90 4241 yes. Ipo ega daktari nonto bamwe baramburite nare bombo gwita nkaremo ko bacokeria nare bombo gwita nande be na njira egugukinyira na tukiamberia no twareithie murimo jwa arthritis I murimo jwa kari na jumite na tukiariria mantu za arthritis naza ome baraba ingi bazwita beza bakiugande na mpio baraba ingi bazwita murimo za mpio but ti murimo za mpio in one katuge mpio no idire ikizureta in some way tinya kuzureta ni kuongera tu makali zayo but tempio na nyoka imara nao meokethiri antu bakiuganga indra mtero chindano chiampio most of them ireba kwa mtu they are just antibiotics whether bagita mtu akamto but tukiariria na murimo za arthritis murimo za joint joint ku ki joint ku kedra kuiba mabadenja kana orare maybe nyama ya kuina mwendendezi ya kuina joint ukona kui kantu kethaga kunikirite mwendendezi jo kuwa kabere na kakari tiu karatasi tiu kanyama somehow and then there's ingi bado joint eu no ikunikirio tuchita cartilage na asa katika joint ezi kuina ruzi ruriro rokutetheria joint eku kuithira ikimove kumitetheria igwita so murimo jwa arthritis joreza nyama ezi tuko ezi etuku kanethere kunikirite mwendende so ikara side ezi na side ezi idire na ire ko atigwa ka space ka ketha kale akwina mendende kaka kuta kethira so mendende ku igaringithani side choizire na ikethira mwendende ke mwendende so ku chukuithira jwe ringana nigyo no ndo bara bangi ukethire bagita to sauti joint ni ukethire mtu izeka mwali uraigora mwari zoruguka zotekerui maguta so to sauti za tuna ekethira ikiita na baba inge ba koria murimo jojo arthritis ijora nonto baba inge bera wa pakagitirwa etawatea massage kana to physiotherapy no obwe ni uma ukagitira physiotherapy no obwe ogwatini murimo jwa arthritis nije naome kwina ira tuita myths and misconception kwi mantu zere jama ingi muno zere inya ke tukiariria mantu za ugima bwa mwiri zere na uome antu bakweza na many wrong information physiotherapy ire kurigiria joint chigwatana kuira tuga joint stiffness joint chaku ikethira at least ichiku ithira ikimove tonto bara baingi bagwata imurimo zo na jonderea muno joint ikethira tikumba ikumove so mazoezi jaje gutetheria joint ezi ikagwatana ithira ikiumba ari zera maingi turiuga karaga kunikirite mwendende ikarirwa na nyande ngi ikarirwa na kinya ugeta ndawira tuwezana chitethara chichia kori ari chitha chichia ku nyia murimo zira mwanjia kuithira kigwa so
ninya naome ukethira herbalist baba ingi daktari baba mite bakiuga ngai tukuri arthritis tukuthithe kina na kina but kira baeza na mono i supplements which are the vitamins na bini into nyakwa ki nutrition egu ereza boga womba iku kwithira ukiora tukitegera murimo wa arthritis kambuge no juice na njira nyingi kana no juithira jure tu ni into bibingi so ikethera tu igentu kiumba ikutritwa njira maingi no umbe kwithira ukitritwa murimo juju kumireta negatiga tonto arthritis kwina type nyingi kwina yetu ta osteoarthritis na niyo ire ina antu bara baingi tukameariria kwina ingi itawa rheumatoid arthritis iyi niyo imwerezo akujujungwa jukurea joint chiaku so imwerezo akujukurwa na joint chiaku jueju kwina ingi na chuchiza as a result of maybe infection mtu na aretrea akuneka kukuru akugata accident akuneka kukuru akuina joint eu ika develop ira tuita septic arthritis kana kuingi tuita inya gout arthritis gout arthritis ni rezate kwa antu baba ntuku chionde no kunyonchovi na ukakurukira ara kanyama choma so ki joint ku kedira kwetu into tuita uric acid tugeta tukagerwa au ki joint to crystals tukethira tukiza ki joint ku na mostly tuizanaia na njobi nyama choma gwe proteins nyingi na a lot of alcohol ko watwira murimo juju arthritis type iria kira kiomba gukosa murimo juju arthritis tomberie na ritwa riria riri umo wambiririe nare imbieu na ni ate tuma mtu akagwata ni arthritis yes katozambia na osteoarthritis ngoti kinyambugirere mbere osteoarthritis niyo ina antu bara baingi nao menio benio most of them juju iju benio na yeju na ju chukagwata joint emo katuge joko gwata izi yeru kana joko gwata izi itawa nkonkura itawa kaunangara so na katuge kugwata ikagwata one of them wategera ni rheumatoid arthritis ikagwata ndezi so ikagwata joint ire amwe na rheumatoid arthritis igwata joint nyingi orimo kithire mwazie na arthritis ya joint nyingi orimo at the same time osteoarthritis no ithire kigwata ki joint imwe na osteoarthritis nio jara maingi izanaia na wakuru na barabara igwatine muno ni ekuru ora mwekuru agute kura hormones choche mwere ichita ikinama nikyo nonto bona nyate na ingi za postmenopausal osteoporosis mindindi katika ikugia inya so ekuru ibo beta bari ugwatine ba kugwata murimo juju na tuge osteoarthritis izanaia muno no kuru ore gwita wekura no joint gwigite kireta thina but te kuga imuntu wonde ukagwata ari katukuga ore gwita wekura kwithira wiri ugwatine ba kugwata inya kuigo kuingia yes no tuge murimo jo genetic as in tore ata ore watwirere BP na chukari no jo the genetic no tuge kinya arthritis genetic such that jojo kwena ju probability oniko kwatwa very high kana sister kwena ju probability oniko kwatwa ju very high tutagera juju ta rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis mono ni dhara ina yetu kuita genetic predisposition that is kithira njenu kwewe na ju inya ugwe kwina wigugwatine bakumba kwithira ki jugwata na ju rheumatoid arthritis ni otuga ikagwata joint nyingi orimo na niyo ira tugira imwere jo kujujungwa jugo produce twinto tugete ikorwa na joint eku juju tigintu kingi kiuma na ome tiati ora mtu akunika kuguru akugwatera tugwita septic arthritis ari ju imwere juju akujungwa jukurwa na ugwe yes antu baba inge bakauga ore utwirire antu bajwita murimo jo mpio antu bakauga wagwatu impio mono tuma mwire jo kujuka week jo week irio kugwatwa ni arthritis ni uma
mpio bize kintu kimwe ni ati inyani ngo angeta skuru ndetete nkienda muno ikumenya igutirita murimo zuzu itawa mpio tonto ni andu baba ingenza wezana unza ba complain murimo wa mpio mtu igwa joint na kuigwa murimo gonto akauga ai na mpio ni raingere ambite nyanga mtu cindano mpio so ende gatuge charira kwina mpio iro wona antu bego atoinchoma muno tima so no ni kuga mpio rira kwina mpio kana cold weather kego predispose mtu ki kugwata tumirimo cha hizi nchoma hizi mtu agwata so tutiuga mpio ne kureta murimo zuzu ari tukauga ni kuzureta indi no tuge ne rire kuinge maybe ni gwikira kawatine somehow ka kwithiro kigwata murimo zuzu indi guti murimo za mpio murimo za mpio ko unyana uo mena yanto ipatiki kuga ingwatu impio kana ndi impio na to chino imbethero eto china kethero uti murimo mtu no edre nyana dine ngurukie eu mea kwi scenario mwazieza nago complain na chambaru ature kuga maybe imurimo zo mpio nazo in that long last akezi kuonekana tarinya mpio kutinya kintu sekeu ya rikansa ya mbaru ko we chino tagachina no goko mtu tempio are tempio no edre nyithe nengi kuna manto maingi muno zomba igutume indi tukauga oronda waibuka murimo ukauga impio nigyo no ntumbuga katwiki ogima bwetu bomwire mbere ura mbuga turionde tutikikuga anchidikathikire mbigura nkuigwa ngeta chibitari are ketera joint chaku ikwambia murimo itaki daktari aguthithire ithimi kwina ithimi bira tuthithia kenda tona inyane arthritis ketera ni arthritis winyo kana kwina thina ingi jointine ngurukia ukara umenya weta chemist bakwira ngo kwanda achimpio na umenya zara maingi anto ibora ndize ende iwetikio rimo kwitango ke but katuge ire zara maingi nyabeta ikwewa za kwindawa yaeza na mbere muno ntubaba ingi na uko umara wame bakwira iba muntu yetawa panada iko muntu okimyo yeta iko muntu but ire ibenza din penicillin ire antibiotic kira kibora ya igwikira mathuganio na imutero cindano na nkabu zara maingi iu niyo ende bado ntirona theory ya explain nikibara baingi symptoms tu ituthira na bamwe bagakuria ina ndenguta chibitari nkoro ndi na muthimo jwa arthritis mbere twita ki imbinande igatuma untiga kuigwa murimo twarire nande wina murimo jwa arthritis nirio bikari ubaterwe kurea kana igintu giko ubaterwe gutumaira ntuko cionde kenda gigutetheria meatwira wa okie murimo kwintwira wa urebi gutetheria ki arthritis nirio biko tureja kenda bitutetheria a healthy diet rionde is always very important kurea irio in proportion zikri batere ronde nenya ni tetheia mwiri waku kumba ikorwa na mirimo itetheia mwiri waku muno kwithira zwirwa tondu zara maingi inyono one uriazwa murimo zo kumba for some few days and then okugwa mwiri waku zuzungo izurwa ijogera igukurwira indi na ekazo kurwira at least weza bira bibatere kenda inyazungwa chumba igukurwira ure batere tukiariria mbere nye treatment no twaririe symptoms mwaji wa arthritis ri akeza akiga uate kana ezari akethira akariate gintu kia mbere mwaji baraba inge complainire anene imurimo joint chako inkugo ni murimo ndetaita kana inkugo murimo ntekomba ikuthithia ngoge ura ndiraita mbere tina kainya gotumira njara ciako ura ndirathithia mbere tondu bo murimo kana rukire ndiukira kenda mpomba igutamburukia kuguru ya karangurukia more than 30 minutes kana nyamu hour
kenda kuguru gwako gutamburuka kana ndi gutamburukia mpara tontumo murimo iu ne tuguga okera kethira wina tuguita joint stiffness joint kethira utiumbe ikumi gutamburukia kuguru bwega kana kethira injara bado utikumbe gutamburukia bwega kana ini tontu murimo ya affect joint chionde tukiarire rheumatoid arthritis jara maingi ya affect hizi ikambia na joint hizi nini osteoarthritis jara maingi ukethiria ina joint nene liru joint nene jeru aja ita nkunguro the pelvic bone kana easy na aja eturo easy joint ira nene mostly ichi affect wani osteoarthritis but bado no affect nyingi chaura tu bado nya rheumatoid arthritis no affect nyingi ende ni ura jara maingi ikuonekana kinaza tukwariria naye murimo tukwariria stiffness bara bangi bakeza bakiuga joint chako ichimbi erure yako iri kuimba gintu kingi ora tukuga mtu utikumba igutumira kithira injara egu utikumba igumetumira kithira injara egu kuyura menya njara ni bati gutamburuka buru ukethiria njara egu itikumba igutamburuka buru kuyegu kinya ikaregera ne ikezania na most rero kwatru murimo zuzu ukarokiuga MP ngote ugetoka mtu chindana na ugachoka kairenja na bado butashughulikira kira gikuria joint ezi turi au you've noticed that nkuno twande na murimo jwa arthritis is it treatable as in no mbore ikamenyekana area maybe nguita chibitari nkwirwa uturi ikurewa na iko aja bones chako chikwambiria kurewa no mbore mbere kurewa bunde kwa urewa kanini no mbere wa daktari kurewa kanini mbere karewa kathirekeria ri treatment no ibwere kwenda watu ta non-steroidal anti-inflammatory class kimwe na ndawa za erezike na muna ibuprofen na tuza diclofenac kuna meloxicam kuna ndawa ko iria tuweza na hizi ndawa kurigeria inflammation kugeria gutikithia ura joint kureza na ka reaction kada kago itairongo kago karika ara joint neu kakania kana gatikithwa ura go kari na nya bado kuina ingi bado tieza na waza glucosamine tia gutikithia kiu karika joint ne kitiga na nya gutetheria ira cio kare no ikuriwa ri wakanini yumba kuithire iki kuragaire kana ikibua but kwibara naye mtu na karire joint ni riro yonde ni thirire kumichoka ni riveria kira tugathithia tu either tumu reduce murimo jura akuigwa tontu ndawa ina chiro no wewe ndawa bado surgery no uthithirwa ugachenjerwa joint jeje aja mostly bara baingi za ba kurumono mtu na chenjerwa joint auto mtu akogitira surgery kuchenjerwa joint agwikirwa chuma no to defend chuma agwikirwa mwiri maisha jaku jagachoka nomo like nguchenjerwa gwikirwa gachuma nande nkuora 6 months chiothira no tumbigo daktari baba ingi bekwera kara 6 months alafu wendere na ngugi chiaku nkende na ngugi chiakwa normally no to nande ntiku kwa murimo ka murimo jo kathira buru tuitegera mantu za guchinchwa kirungo kya mwiri in as much as nituga ugachokirwa kana joint functions cha igachoka but bado tiki percentage era kwina joint kuyo yongwa ura umbe igwitango the same tuna ura wotoka chenjerwa kidney ugo chenjerwa yo but bado tikuga maisha zaku ya chokare orari tonto nwendera gatu kunyunyanda abache ku kurigeria kidney zete kora ko imwiri zwa kuchujungwa tonto mwiri zionere this is a foreign body katwambi ikoro ayo ino witu inyaki joint
kinya kethira tuteza na chia ojao na ikidni function ora function mbere kana ora itango kimbere ika reduce gwe kiasi nyakethira ti muno ka reduce na some percentages kanini murimo ju kathira kana murimo baraba ingi judira na bado manyano kwendera ikwe wandawa chia ku reduce murimo jura inde muntu tukoisa ni nyandawa izi ndawa hizi tukuga iza NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory ira tugira itutumira ulira waitumira kagita gakaraja iwo gaira inyogwatina bako kya turonda tokiu alsas so bado inya chiongo teka twenda mtu atumira muno ikyo nontu ndawa chionde inya nwana yande kui maumivu yakizidi pata ushauri wa daktari kienda daktari ona mentonto ku yara mulimo zure zo kuzukinyi na ndawa hizi jeketi uzumba no witi maybe kuongera ndawa ingi kana wite second line ya ndawa ire okutumira nyaki rira tu trita antu kuna ndawa ire first line ini obati kuambia alafu je yale mare itaki yale ma obati gwita monko kinyara tukuga surgery no ididu tonto mwaje teka keza na rori mwe umwambia na surgery na tukio au ke surgery murimo jojo arthritis ijo sprenda no mbizere mbuga saideje ndena ju nge karakara arthritis eka spread getande nge murimo jojo ijo sprenda kana au no tukaja na nokona ara tukwara iria pirabiumba ikujureta kedra igintu za rheumatoid arthritis joint chia kutugira nya joint iko affected ni katuge symmetrical kedra ukugwato nizi kinyaji kagwato kedra ukugwato nizi inyengi kagwato so wigoto ndezi na ndezi ngi maguru kedra niru nyarere ngi most likely kedra rigwato kana bebe kinya the sexually transmitted diseases kintu za chlamydial infection kana gonorrhea ichireta murimo zuzu arthritis so depending na kira kiareta murimo zuzu waku ikyo kika kuoni kedra bibi no spread kana tojo spread tera unikireru kukwatera tuta septic arthritis septic arthritis ni kuga kuna ka infection na ikakwata au akwinero na ka infection kaka kibati mbaya kanerengi no katonya ndamne kaka transported antoangi kaka kwata kaka iki infection antoangi so ikyo ndo tukuga tero kwatero iju kirigo itasibitari mapema onekane mapema kenda daktari ku akutedi kurigiria complications cha arthritis tontonajo ni very severe complication ni icho ireko complication cha arthritis ni ra tukuga no idira wena chronic pain ni kuga murimo zo kuendelea buru murimo zo tegutiga murimo igitare raja nugu murimo gendo kebire ni stiffness ira joint cha kuigedra ikikwatana gedra wena ira tuguita limited motion joint bati kuruku kaburu tu wakati murimo zuzu arthritis no zuidre joint kakwatana ikedre tikurukaja so i bado no complication baraba ingi uko teka aji baraba ingi bakeza bakiuga daktari oninku oka joint no kedire mtu ana ukatondwa kana katondwa kana kaimbo kakumira to nodules tada na gichonko ku to nodules oka joint no kedire mwazi na to nodules toto baraba ingi beta bena tu kana arthritis gune kurire buru biara bikombo kere ira tuguita joint deformity kedere biara zake kiu kediri gikombo kere kediria kaka go kirite na ngi kuisawa kana ka kirite na ngi kuisawa so joint deformity kinyango ini a complication of murimo zuzu arthritis kuringana na uria ngukorwo daktari kuma twambiririe mwangathai kuringana na uria nkwerewa uni nkwerewa ta mwendo mwiti uria nkwerewa murimo juju i murimo jo kugwata utigu turn back na kuga ati kwintu kujuga gutika
chutte kutika katuge chutte kutika ende kwe mantu jara umbe kuthithia na kethira katuge uzu mtu njenu nuije bwinajo mtu mwakiba njenu akogwata imurimo za rheumatoid arthritis nijo tugira nojo gwatitanike mtu unge alafu ugo nagwe ure au we obese obese ni kuga we no ritobo nene menya kwethira we no ritobo nene it's bad a risk factor kimurimo zozo arthritis by the being obese kimurimo ithina kimirimo emwe kugwata imirimo yonze wanene tonto na ire nunenere riro nenere izi joint izi tuchita weight bearing joint so ijoji okamata kiurito kira kionde so kira kuthithia ni ati no go compress joint kira inye no gutetheria joint ira ikara igikirichana so jara mengie katuira mtu kukurukira itu ita lifestyle changes kurapoega geria tu mazoezi but bado ti mazoezi jara za ku overdo na jara za ku exaggerate ari mazoezi at least taiko na gym instructor kana daktari kwa kueleza ubati kuthithia kuna at least exercise for this period of time tonto bado inya exercise ire ukwira muntu ite niringana na mulimo jura mwazi na ju utumba kwira mwazi we na mulimo ngoro oge kumaza monga kinoru ari akagwa inya jirene tu ikaringa na mulimo jura we na ju na exercise ikintu kiabata kenda kirigeria joint inya ikugwatana para baingi na zande ukethiria egita bagwatuni arthritis ya biara ndiga bade kuyo tumite ndeze na ndeze inato ita splinting kedire bade ku kenda irigiria joint izi itika gitapura itika gwatane na tugichokera ke mtu agiterwa operation agitwa surgery agwikira chuma agukara 6 months chuthira agwika mintembe aguchoka maisha nejawe no mari chumeure na tuije magita jonde chuma ke rasta chumeu kwero eka kinyai rasta nizen kiure kiunae ku daktari tuta orthopedic surgeons ipo pederabe kanye ni ga kiega kochoke kiure kiu tonto ipo bo parita inya joint yu ayure kure medicine it's very wide so irungo bianto bia gitanirwe ko kedra ko na uko udire make ku maybe the basic learning then ogete ikuthomera kikingi ukwenda but zara mengi para bengi patura chumeo na it's very rare with irina to irete to complications kimwiri na tukithirikiria daktari mbuga kuigintu ukwenda guturitana mantu jege murimo jo arthritis tukithirikiria katuge murimo jo arthritis rira joint chaku tikira murimo ugakira eta cibitari daktari oku agutega kuithimi bithithaua no uthi uringo nyambicha za x-ray ukathithirwo kithimito ta rheumatoid factor kuona nia joint izi kure iri bibongana imbina bitomba ikuthithia kurigiria murimo zo endelea kana julia joint ingi akwanda wazaira tugire maybe NSAIDs kana kwebera inyazo idhajuiteta mono mtu akamto chindano chia joint the steroids ku reduce inachongwa inflammation so daktari okurira agutegere akethira ina good place ya gukwira ndawe ni obati kunywa kiki na kiki tu bati kunywa ikiona mtu nyari tukuritana tutera mtu obati kunywa ndawe zi are tonto mtu zo nabati kweza ule ugoka ukia present ke daktari symptoms ira chiaku te mtu ngia ka present so teka tuga kwina particular drug ira mtu abati gutumira so daktari kuna ukethira in a better place ya gukwira nyonda wena no nyuenge kana unyuenge mantu zo obesity itugireza and muntu nagera yigo reduce weight and as much as possible geri ku reduce itiko affect we mwana but ora gota we kura
wigeta chances inyi chongo ikiongea kupata murimo na ba wengi bakauga obesity maybe ne family in such a way that inya bakadega kurea bado bakanenea uratimana nanje teu iranto banene imwere bonde boimbi tu na teka bareja mono aribo ibareja bwega ende mire bandu no inene kuna aspect ya genetic but bado nyakethera yore ubati kubore kiore kiki ibadi the exercise kwike muntu atinda ikotite keda mtu uma maybe mbuga agetango getuge na tuge mutindo jo kangangi na kwao mbuga igorore makutano nare na akauma nja eje ngugene na umengugene na ete na bado ate unyia nae tukiariri aspect ya nini ya kunene as a result of maybe many family genetic predisposition genes ya igaro but bado